Swastiastu. Rahajang sore pamirsa Himasaba TV. Rainane mangken titiang sampun wenten ring sinalih tumil genah sani wenten ring buleleng ingin punika Taman Kota Singaraja. Sekadi sani sampun keuningin Taman Kota puniki nenten dia malih asing kawentenannya nih. Taman Kota Singaraja puniki magenah ring Jalan Ngurah Rai pinake ku sering Kota Singaraja. Sapunapi kawentenan genah Taman Kota puniki nyirik. Taman Kota wantah pinake genah ngewangun budaya sehat sani kolektif. Taman Kota sani magenah ring margi Ngurah Rai Singaraja puniki wantah pinake genah ngewangun budaya sehat sani kolektif tur becik pisan kawentenan nyani. Genah nyani jimbar sani medue integrasi majeng ring pelemahan kerame tur kerahayuan ring perkotaan antuk nguningayang indek kewigunan ekologis majeng ring kesehatan tur kesejahteraan jatme sani medasar antuk kontak sareng jagat puniki. Ring tengahing kota dahat ramye pisan antuk aktivitas sani kelaksanayang oleh akeh jatme. Punike sani ngawinang polusi ring lingkungan persida makte dampak sani negatif. Ring indike punike taler sani ngawinang pemerintah ngewangun Taman Kota sani magenah ring pusering Kota Singaraja mangde sayan ngirangin kawentenan polusi sani persida ngicen dampak negatif majeng ring akehan jatme utawi sarua maurip. Ring Taman Kota puniki presida keanggen genah mesan dekat sani becik ritat kala panas letih sausan makte motor taler presida anggen ngerereh udara segar sani ngawinang becik ring angge sarire. Lianan punike Taman Kota medue kawigunan ring lingkungan, estetis rekreasi, psikologis, sosial tur ekonomis majeng ring masyarakat ring perkotaan. Sekadi contohnya nih, Taman Kota presiden ngisep emisi karbon dioksida tur ngawadarang oksigen ngelestariang keanekaragaman hayati. Taman Kota puniki talar becik pisan duaning wenten genah mawisata kuliner. Pamekasane oneng ring sahananing ngerasayang kuliner lokal, taler nasional, akeh pengadol-pengadol sani maadolan ring Taman Kota. Yening ngusan ngelaksanayang olahraga ring Taman Kota, nenten malih doh ngerereh pengadol kerana sampun nampek sani wenten ring sisin tamani. Ring Taman Kota sampun kesayagayang fasilitas sani kejangkepin antuk kawentenan taman bermain majeng ring alit-alit sekadi anyunan, serot-serodan miwah sani lianan. Om Swastiastu ya. Sareng Bapak sire, sareng Ibu sire. Dia Bapak ketika aja. Suarsi. Ketiang dayu. Sampun sering ke Ibu sama Bapak. Sering kota. Wah. Nggih. Nggih jelas santai nggih. Oh, tadi. Sering sareng Bapak manten ten sareng anak ten. Ya kadang ada cucu aja kita makin dan. Oh. Makin berdua manten nggih. Enten kawinan napi sani Ibu sama Bapak pulang ritalan lancaran ring Taman Kota. Enten olahraga, enten manfaatnya nanti. Ini sane ka pertama kan boleh jalan-jalan ngain dia sampai sini wenten semeton kenalan sani. Iya, refreshing. Hilangkan stres. Yang ring kan boleh olahraga dan menjaga kesehatan karena umur Becik taler tempatnya nih pengen olahraga tenanin ke napa sana ke wisata kuliner niku ini niki yang di sementara durung nah ning enten makanan itu enten selera ya. Oh, enten. Nggih. Karena dia kan menghindari makanan-makanan dan sakit. Oh iya. Dengan isinya penyedap-penyedapnya itu kayak dia kurang berkenan. Becik taler itu. Oh iya. Lali tiang utaken saking napi nih ke Bapak sareng. Dia udah panji nampak. Oh. Nggih niku manten. Saya presisi utaken yang sesemun nggih sampai hilang galah.
Taman kota puniki becik pisan keanggen ngicalang sahananing sungsut ring sejeroning pikayun sayan becik pisan yening Preside Kelestariang kawentenan nyane. Menawi genah nyane sane wenten ring pusering kota, sane nyansan elah pisan majeng ring krame Preside ngerauhin genah puniki. Becik pisan yening nyabran semeng utawi wengi krame ngerauhin taman kota jagi nglaksanayang olahraga mangde Preside kena ring angge. Ring rahina sanis care 13 Desember duang tali plekutus wengi ramye pisan krame sani rauh ring taman kota duaning punike gala sani becik pisan majeng ring anom-anom sani meduwe tunangan jagi melanjaran ring taman kota sani kesengguh malam minggu. Nenten je wantah sani anom-anom kemanten nanging akeh taler kulawarga sani ngerauhin genah punike. Preside melinggih-linggih santai ring pusering taman sani jimbar punike. Sani meduwe anak alit nenten malih cemas duaning taman nyani doh saking margine ageng. Taler nenten wantah rahina punike kemanten ramye ring taman kota. Sedina-dina taler ramye. Akeh sani ngelaksanayang kegiatan irike sekadi mapelalianan skateboard, wenten senam oleh ibu-ibu, miwah sani lianan. Akeh tetanaman sani wenten ring taman kota punike. Taru sani ageng-ageng Preside keanggen genah ngetis ritat kale panes jagate. Tur kewentenan kolam-kolam sani nyansan ngawinang asri ring genah punike. Pemerintah sampun misadia ngawentenang genah taman kota puniki. Sane mangkin iraga patut ngupepire mangde taman kota puniki nenten usak. Nanging taman kota durung tatas pisan ngenenin indek kewentenan taman kota puniki. Pikayunan sani positif nyansan nenten wenten saantukan akeh krame meneng ring kota. Krame sani nyansan akeh rauh saking dure Bali, sani jagi menetap ring perkotaan. Ring ab jagatis kadi mangkin sampun ical paiketan nyane sareng konsep taman kota ring era sani sampun lintang. Mangkin akeh sani nganggen taman kota punike wantah pinake genah ngerereh kasukan nanging nenten Presiden natasin indek kewentenan kewigunan ekologis sani membuat pisan majeng ring kerahajengan saking taman kota puniki. Mangde taman kota becik kewigunan nyane krame patut uning ring kewigunan sani utama saking taman kota puniki. Inggih ratu pamirsa sareng sami punika iwau sampun Preside kesuryaning sareng-sareng napi sani ngawinang taman kota puniki becik pisan kawentenan nyane tur akeh pisan talar kawigunan nyane sani banget ngawinang becik majeng ring iraga sareng sami. Titiang Ida Ayu Putu Eka Pusparini nulung surma pamit. Om Santi 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 Om.